1969 Айсенем Косыгын Даутбек Кайып тарапынан Каралбакстан телерадио компаниясында радио комитетинде студиясында записке алынады. Бирок Даутбай ага да өзүнүн концерттерде айтып жүргөн, спектакльде ойнаган жок. Башка да косуштарымды көпчүлүгү айтты да кос. Себеп жаңга жагымды сулуу косук болгон экен, эми айткысы келет да. Бирок негизинде бул косукту Сүймөгөнгө сүйгөнбө музыкалык комедиясынан өзүнүн ариясы автору Жапак Шамуратов, Алимжан Калимов hem Safar Kocayazıp deyip aytsa vurulu bu. Sellavna dollana bir şık cananım. Cananım, cananım. Ahat kalmadım kildim bağıma. Sallana dolana bir şık cananım. Cananım, cananım. Ahat kalmadım kildim bağıma. Sallana dolana bir şık cananım. Cananım ey. Hakaret almadım keldim bağına. O sırlarla dolana düşük cananım. Bararım ey. Bayız tapay jürmün canımın sağına. Seni şakırsam Aşkerde yadıma ey. Eğer yitanımdım kavdim dilin kal. Saldaladı urlalı şeyhi canan.